privlačenje novca i ispoljavanje izobilja. Iako novac nije najvažniji u vašem životu, za većinu ljudi novac i sloboda su sinonimi. A pošto je svest o vašem pravu da budete slobodni veoma jaka u samom jezgru onoga što vi jeste, sledi da je vaš odnos sa novcem jedna od najvažnijih stvari u vašem životu. I zato nije nikakvo čudo što gajite tako snažna osjećanja kada je novac u pitanju. Iako su neki ljudi otkrili slobodu tako što su dozvolili da velike sume novca protiču kroz njihove živote, češće je slučaj da se većina vas ne osjeća slobodna jer doživljava mnogo manje novca nego što je potrebno ili što želi. Namera nam je da ovdje razjasnimo zašto postoji taj finansijski disparitet kako biste počeli da primate u svoje životno iskustvo izobilje koje priželjkujete i zaslužujete. Kada pročitate ove reči i počnete da odjekujete tim istinama zasnovanim na zakonu, usaglasit ćete svoju želju sa izobiljem svog sveta, a dokaz o novopronađenoj usaglašenosti uskoro će postati očigledan i vama i drugima koji vas posmatraju. Bilo da spadate među one koji su dugo radili da bi postigli finansijsko izobilje ili ste mladi te krećete tim putem, gledano sa mesta na kome se nalazite, putovanje ka finansijskoj dobrobiti ne mora da bude dugačko. Ne zahteva mnogo vremena ili fizičkog napora, jer ćemo vam objasniti jednostavnim i lako razumljivim rečima kako da upotrebite polugu energije koja vam je na raspolaganju. Želimo da vam pokažemo apsolutnu korelaciju između misli o novcu koje vam prolaze kroz glavu, načina na koji se osjećate dok razmišljate o tome i novca koji dotiče u vaš život. Kada ste u stanju da svesno napravite tu korelaciju i kada odlučite da promišljeno usmerite misli, u skladu sa tim, pristupit ćete moći univerzuma i tada ćete vidjeti da vreme i fizički napor i nisu mnogo bitni za vaš finansijski uspjeh. Krenut ćemo od jednostavne premise vašeg univerzuma i vašeg sveta. Dobijete ono o čemu razmišljate. Ljudi nam često kažu, to ne može biti istina, jer od kada znam za sebe, želela sam i razmišljala sam o više novca, ali se i dalje nosim sa nedostatkom novca. Ako želite da popravite svoju finansijsku situaciju, najvažnije je da shvatite ono što im mi tada kažemo. Stvar novca su u stvari dve stvari. Prvo novac, mnogo novca, osjećanje slobode i spokojstva koje mnogo novca može da obezbedi. I drugo, odsustvo novca, ni izdaleka dovoljno novca, osjećanje straha i razočarenja koje odsustvo novca podstiče. Ljudi često pretpostave da govore pozitivno o novcu ako izgovaraju reči želim više novca. Ali kada govorite o novcu ili bilo čemu drugom i osjećate strah ili neprijatnost dok to govorite, vi ne govorite o novcu, već o tome da nemate dovoljno novca. A ta razlika je veoma važna, jer prva izjava donosi novac, a druga ga drži podalje od vas. Koristit će vam da otkrijete šta zapravo mislite, a još važnije šta osjećate prema novcu. Ako mislite ili govorite stvari kao ovo je divna stvar, ali ja to sebi ne mogu da priuštim, niste u vibracionom položaju da dozvolite sebi izobilje koje priželjkujete. Osjećanje razočarenja koje je prisutno kada priznate da ne možete nešto sebi da priuštite predstavlja pokazatelj da vaša misao više naginje ka nedostatku želje nego ka samoj želji. Negativna emocija koju osjećate kada priznate da ne možete sebi da priuštite nešto što želite predstavlja jedan način razumevanja ravnoteže vaših misli, a količina izobilja koju zapravo doživljavate je drugi način na koji to znate.
Mnogi ljudi nastavljaju da ovekovečuju iskustvo. Nije dovoljno u svojim životima samo zbog toga što ne razmišljaju dalje o stvarnosti onoga što proživljavaju. Drugim rečima, ako proživljavaju nedostatak novca i svesni su toga i često o tome govore, oni sami sebe zadržavaju u tom hroničnom stanju. Zato se mnogi ljudi bune kada im objasnimo moć priče o finansijama kakvu žele, a ne onakvu kakva jeste, jer veruju da treba da iznose samo gole činjenice u vezi sa onim što se dešava. Ali mi želimo da shvatite da ako nastavite da gledate ono što jeste i govorite o onome što jeste, nećete pronaći poboljšanje koje želite. Možda će pred vama prodefilovati gomila lica i mesta, ali vaš život se u suštini neće poboljšati. Ako želite da izvršite značajnu promjenu u svom životu, morate ponuditi značajno različite vibracije, što znači da vam kroz glavu moraju prolaziti misli koje čine da se osjećate drugačije dok vam prolaze kroz glavu. Ne isplati se akcija sa mesta nedostajanja. Jerry. Pre mnogo godina bio sam vlasnik motela u blizini El Pasa u Teksasu kada me je pozvao gospodin Hunt, koji u to vreme bio jedan od najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Državama. Jedan od multimilionera. Kupio je Oho Caliente mali rezort na Rio Grandeu koji je finansijski propadao, a čuo je da bih mu i ja možda mogao dati neka korisna obaveštenja koja bi mu pomogla da preokrene situaciju. Dok smo sedeli u mojoj maloj kafeteriji, bilo mi je teško da se usredsredim na razgovor, jer jednostavno nisam mogao da razumem zašto je jedan tako bogat čovek i dalje nezadovoljan i traži načina da zaradi još novca. Pitao sam se zašto jednostavno ne proda to mesto po bilo kojoj ceni i nastavi život uživajući u novcu koji je već stekao. Imam još jednog prijatelja multimilionera. Bili smo u Rio de Janeiro u Brazilu, šetali po plaži, a on je pričao o poslovnim problemima. Zaista me je začudilo što taj toliko bogat čovek ima bilo kakve probleme. Ali od tebe, Abrahame, naučio sam da naš pravi uspjeh u životu nije vezan za to koliko novca imamo ili za posjedovanje stvari. Je li tako? Prvo ću pronaći svoju vibracionu ravnotežu. Abraham. Svrha svega što imate i što radite jeste da poboljšate stanje svog bića. Drugim rečima, sve se vrti oko toga kako se osjećate, a to kako se osjećate zavisi od toga da li ste usaglašeni sa onim ko vi zaista jeste. Kada se prvo pobrinete za svoju usaglašenost, onda stvari koje skupljate i ono što preduzimate doprinosi tome da se dobro osjećate. Ali ako prvo ne pronađete vibracionu ravnotežu, a pokušate bolje da se osjećate, tako što ćete unositi više stvari u svoj život ili što ćete učestvovati u više aktivnosti, samo ćete još više ispasti iz ravnoteže. Ne navodim vas da prestanete da gomilate stvari, niti vas odvraćam od toga da nešto preduzmete. Jer sve je to suštinski deo vašeg fizičkog iskustva. Drugim rečima, nameravali ste da prođete kroz predivno iskustvo istraživanja pojedinosti iz svog fizičkog sveta kako biste pomogli sebi da lično odredite kako ćete veselo rasti i širiti se. Ali kada pokušate da krenete napred, a niste u ravnoteži, to je uvek neprijatno. Ako biste pošli od toga da odredite kako želite da se osjećate ili kako želite da vam bude, a potom dozvolite svojoj mašti da akumulira ili da stupi u akciju sa tog središnjeg mesta, tada ne samo da biste osjetili ravnotežu, već biste uživali u stvarima koje skupljate i koje radite. Većina ljudi preduzima nešto u vezi sa svojim željama iz pozicije nedostatka nečega. U mnogim slučajevima žele stvari jednostavno zato što ih nemaju, tako da njihovo posjedovanje zapravo ne zadovoljava ništa duboko u njima, jer uvek postoji nešto drugo što nemaju.
To postaje borba bez kraja, jer ne prestaju da se trude da donesu još jednu stvar u svoj život. Želim to zato što to nemam. I zaista misle da će ispuniti prazninu ako to dobiju, ali to prkosi zakonu. Sve što preduzmete iz pozicije nedostatka nečega uvijek je kontraproduktivno i dovodi do toga da osjetite još veći nedostatak. Praznina koju ti ljudi osjećaju ne može se popuniti stvarima ili zadovoljiti akcijom, jer osjećanje praznine zapravo predstavlja vibracionu neslogu između želja i hronične navike da razmišljaju na isti način. Prazninu ćete ispuniti ako ponudite misli od kojih ćete se bolje osjećati, ako ispričate drugačiju priču, potražite pozitivne aspekte, okrenete se ka onome što zaista želite, potražite pozitivne šta ako. Kada to uradite, dogodit će vam se veoma zanimljiva stvar. Ali stvari koje ste priželjkivali neće poteći u vaš život da bi ispunile tu prazninu, jer praznina više ne postoji. One potiču zato što praznina više ne postoji. Sakupit ćete mnogo veličanstvenih stvari u životu. Ne poručujemo vam da prestanete da želite, imate ili da radite. Poručujemo vam da želite, sakupljate i radite sa mesta na kome se osjećate dobro.